Ha kasian kebenin kong kapathar kema civil subdivision ha kakat santrip unailar hajar arpulai. Kala rakhe ya kasinyo laluat kabah nyopunyo jangkari ha kabala kentiau ya kalama lairong jangkari bat la penbuat pat da kabah penlong ya ki program ki baper. Ha ka jing rakhe ya kasinyo laluat kabah nyopunyo jangkari layo bansaki ya ka program kabah penlong ha ka pathar kema civil subdivision. Ha kaba layo ban rakhi ha kasian kaban ningkong kum ka civil subdivision ka Bapura. Ha kani ka rakhi lawan ban kentiu ya kala malai rong kari do ba sostenis sotun UMLA kejirang constituency kum kongsan. Ha ka balai don lang ba MB Tongper SDO civil bat kibai. Habakran ne kani kasini ba sostenis sotun ula penshash ki patba halor ka thong ba gajing trekam jong sarkar jela hakni ki kandiat snam kam tam halor gajing tmu ban pentrekam ya kilat penroi baper ki ban penmentoy ke jela ba ki patba nong snong ke jela Meghalaya nalor ki kam penroi ki bela bedap ban penurlong hagini ki kandiat snam ki bela lait ula penpauru bahagi kandiat snam ke sarkar jela kelala ban penurlong ya shibun gijing terang jong patba ha kabede pegilat penroi baper na duk surok kajaka sumar bapaka kajing penbiang umdi kapuli puthi bat kibai. Ha gajing rakhe ya kasing yo lalut kari ha pathar khama civil subdivision lasaki ya ki program ki ipu ipeng na duk kajing ya march pass ki cultural program balai shimbanta di school kathan pathar khama kajing kun ya ka football ka cricket ya ka bala penchong shit ki patba kri boy sepngi ki balawan bane shimbanta ha kani kajing rakhe Bakago Jiran Government Higher Secondary School, Bayalam Taimis, Jeribun, Walang. Gidan Yaka Contingent number 6, Joko Umrit Presbyterian Secondary School Boys, Bayalam da Ibasta Bayate, thank you. Nanta Kabut Saka Contingent number 7, Joko Umrit Presbyterian Secondary School Girl, Gidan Kubanda da Ibadola, Home and political. Ilamat iaga songsup songsngan haga jela jungi. Ban penklanya ki bor kulit dan sen ilala bantung si hajar si pongut ki kulit. Ka sarkar kala menjur ban bu inyau teli ki border outpost hagi thain khaput bat ka Assam ban penklanya ki bor yada ki thain khaput. Kasorka Dangshen Galaminjur Bantau ya ke Directorate of Forensic Science ban penklanya ki kam forensik hagijela banyarap ya ki jing rai penrem bat jing penstom ya ki nong kam bian ilas dangru ban penklan ya ki jing ton kam jong ki kulit kentup ya ki jing tei ya ki ying shong kulit aki district baper Kaji ekran yesu kepada HLC ke sokar India ke sokar jela kalayat syakmat. Kaji ekran gelas tang bagi sokar jela kermen bagi jingis selok bagi HLC. Kenlong ke besaiso kenang bangin la banwarra eka syongsuk syongsingan kaba syirta hak jela.